السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا بومب؟ ازيك يا فرح؟ اهلا يا حبيبي، اتفضل. ايه بتعملوا ايه؟ ايه اللي بقول لك يا بومب؟ عايزين نخلص في الجوازه دي بقى بسرعه عشان البنتين بتوع اسكندريه جم وعايزين ننزل نقابلهم. سامع؟ شفت رخصتنا ازاي يا فرح؟ ما عندناش بنات للجواز الا اذا دخلتوا البيت من بابه. اتفضلوا. طب ما احنا جوه البيت اهو. ايوه ديك قلت انت جوه البيت، البيت ده بقى فين بابه؟ اهو. اتفضلوا وتخشوا البيت من بابه. ايه ده؟ انت عايزنا نخرج نخبط ونخش تاني؟ اه. انت عبيط يا ابني؟ ايوه عبيط. لا مش هنعمل كده طبعا. ما عندناش يا سيدي بنات للجواز. يلا يا فرح. طب خلاص يلا تيمون. يلا يا تيمون. ايه بس معلش يا بابا؟ معلش اتفضل. انت مجنون يا ابني؟ يلا خلاص اتفضل. انت عبيط؟ اتفضل. يلا يا تيمون. ايه يا بابا؟ ما تعالى بس. انت عبيط يا بومبا؟ يا حبيبي يلا. انت موافق على الهبل ده يا بابا؟ يا حبيبي نعمل اصول، ما اعرفش ازاي كان فايتني ده. اهو تاكسي اهو الحمد لله. ايه ده تاكسي؟ فاضي يا اسطى؟ ان شاء الله. على فين يا اساتذه؟ هنا. هنا فين؟ هنا بس على جنب. على جنب ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ بقول لك يا بابا، يا حبيبي هو ده البيت؟ مش عارف، استنى نسال كده. حبيبي والنبي بيت أيوة. عم عيد فين؟ عم عيد انت؟ ايوه اهو. اهو يبقى هو الحمد لله. وصلنا. ماشي. انت ماشيك زفت. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ما تستغربش. طب انا عليكم شاربين حاجه يا عم انت وهو ولا ايه؟ قول اللي تقوله بقى. تاخرنا يا بابا ولا ربنا ايه؟ يستر. بعدين هو العريس اتاخر كده ليه؟ ما ساكنين بعيد ولا ايه؟ وانا مش عرفني. كنت رحت له بيته قبل كده؟ تقولي بيته بقى ولا ما رحتلوش؟ عارف الاشكال اللي انت جايبها لنا؟ على راي المثل اما جاب الغراب لابنه. اهم جم. مساء الخير يا فندم. اهلا مساء وسهلا. الخير. تالي العنوان ما يتوهش ها؟ لا ده بسيط جدا، مفيش حاجه خالص. يا اهلا وسهلا. لا ثانيه واحده، رايحين فين؟ اقلعوا الجزم بس عشان احنا متعودين على كده هنا في البيت. طيب اقلع الجزمه يا بابا. مش هينفع، ليه؟ الشراب مقطوع. طب معلش انا اسف جدا يا فندم، اصل ابويا مش هينفع يقلع الجزمه. ليه؟ لانه مريض فلات فوت، فلما بيقلع الجزمه رجله بتفرش. تنفش. بتنفش وممكن تغرق لكم الشقه، مش هنعرف نلمها. لا الف سلامه. يقلع طب الجزمه ولا؟ لا خلاص ماشي. اتفضل تعال.